Biz mine bugün izge jımğa gününde özümüzün forumumuzun işini devam etemiz. Bugün bizning plenar oturuşunun birinci ilişi. Şuna göre sizin barğızında forumda qatnaşışı muhtaram din kardeşlerim, kelgen qonaqlar, şu hemmegizde tarihi kazanımızda selamlaybiz. Yırak yollarına yakın etip keliyoruz için rahmet aytib, şu bizni başlap jiberik, dürüstlüğe devam ettik çünkü kişi biz indi şu bizni başlap jibergen ediyiz. Forumda Rusiyanın 68 tübeginden 916 delegat katnaşa. En Irak tübeklerini de aytib keteyim. Sakhalin ülkesinden keldiler, Primorye, Yevrey Avtonom ülkesinden de hatta bizim delegatlar var. Amur ülkesi, Khabarovsk krayi. Birinci tapqır qatnaşışı tübeklerde var bu yıl. Yevrey Avtonom ülkesi, Amur ülkesi, Dağıstan Respublikasından var bizim delegatlar, hem Tambov ülkesi. En zor delegatsiya bizim gadatdagicha çitten kelişi delegatsiyalar indi. Bашқұртстан Respublikası barlığı 120 din ehli keldi. Delegatlarının 864'te iratlar, 52 xатын kız qatnaşa, çünkü bizim meşler qarşında оқытушы мұғалімдер арасында қатын қызлар бек көп, шуңа көраларını da шақырдық. Түрлі дини газета, журнал қызметкерлері бар. Делегатларының ешілеріне қарап бөлінші хақында да бір-екі сөз айтып кетейін. Ол да сізге қызық болар. Ең үлкен делегатлар арасында 1929 yılғы үш дин әһле бар. Алар Оренбург өлкәсеннән Асхат хәзрәт Касыймов, шулай Оренбург өлкәсеннән Мөхәммәд хәзрәт Абделгәрәев, Ульяновск өлкәсе Иске Кулатка авылының Габдрашид хәзрәт Абдыразаков. Безнең иң яшь делегатка 20 яшь, ул Чуашстан Республикасыннан Алмаз хәзрәт Беккулов. Мөхтәрәм милләттәшләр, дин кардәшләребез, форумда катнашучылар, үзебезнең җыелышыбызны гадәт буенча Коръән сүрәләре белән башлап җибәрербез. Kur'an oku için minberge Kazan şehir Şamil Mecidi imamı Mahmud Hazret Şerafettin'ini çağırırız. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين